Umnyango wezemisebenzi yomphakathi nomthangalasisekelo uthi azange khe utshelo ukuthi umtjhini wenzele ukuvikela ePalamende emlilweni awusasebenzi. Umnyango lo uthi iphiko lezemililo nesizo elirhaba edrobheni leKapa khe lahlola ngaphambi kwekulumo kaMengameli yobunjalo benarha. Nanyana kunjalo beyingaziwa kuhle ukuthi umtjhini lo wagcina ukulungiswa ngo-2017. Ngokuya komnyango wemisebenzi yomphakathi nomthangalasisekelo kwaziwa bona imitjhini egade ezemililo ihlola beyilungise qobe mnyaka. Umnyango lo uthi njengombana ePalamende ingakafakwa ngaphasi kwetjhorensi nje, lokho kutsho ukuthi sele kumsebenzi wembethamthetho ukuthi kubuyekezwe imithetho yenarha le. Nakusenjalo iPalamende iqinisekise ukuthi iphiko lezevikeleko belingekho emsebenzini mhlazana kutsha iPalamende. But batsho indlela yokusebenza ichuguluke ngemva kokwehla kwengogwana engimabhubhisa i-COVID-19 akhenge basasebenza ngempela veke nangama-holiday. Amanye amalunga wePalamende azwakalise ukusilingeka batsho akhe ngatshelwa ukuthi iphiko lezevikeleko lizokusebenza phakathi kweveke kwaphela. Abanye bathi iphiko lezemililo nesizo elirhaba edrobheni leKapa kufuze libizwe lizokunikela ngombiko walo mayelana nalokhu.